fia fia toi whaatalo whaatule nei tai au malo le folau, alo mai o talafou ala Radio Samoa. Tala to mua. Wa sauni le pātia le New Zealand Public Party e ave le tū la fono lana wo sa lata mo e whaatasi le palota, ono le ua vevesi I tupe. Wa le fia fia le pātia le New Zealand Public Party ia Advance New Zealand ina ua su e atu tupe o le tu stupe whai whaatasi wa leise mea. O Billy Te Kahika o le New Zealand Public Party na whaia sa la ua malienga ma Jamie Lee Ross o le Advance New Zealand e whai mea whaatasi a o loma whainga whaatau sino le palo tol tausanga nei. Ma o se malienga na whina wai le 5% mo o mia e ofia I le palmene. Peitai, umane le palota e le ato se tasi pasene o ilatou na langolangoina ma to e te ai le whai unga le masina ta aluai e le I maua mai le whaitau ngaloa I o le palota ma le saunoanga te kahika o le ai lava le langolango alana pati mo Jamie Lee Ross ma le Advance. I nei mautala uma, o lea ua sue ato e te kahika, le tusa ma le tolu se fulu a la, o tupe le New Zealand Public, sa I to tono le tustupe tu whaatasi ma le vaenga le Advance, ua le se mea. Whaato ai loa ai e te kahika, mai le whale tupe le ASB, e le I ai se joint account, pe a mea na iai ma se sea alana vaenga I le tustupe na whaia. O le whaatonu fo ele pātia te kahika, e whaapeo se tasilo tangata I saini le tustupe tu whaatasi lea, wa levan ave ese a e sui se tasel pātia Lee Ross. Tupe nei wa sue o fe sosoani tau tupe po donations na maua nei vaenga e lua ma iena langolangoina I la ua, I le mai a sainia I o le malienga e tamo mo e whaatasi. Ua whaopopo swinga fou ma isi siaki e mo o mio na whaia mo tangata whai ngā luenga I malai wa alele whaavau malo, ma wafu. Swinga nei wa whailo mai le minsta o ngā whamalkoviti, Chris Hipkins, e au fiai, le sui o siaki mo nei tangata whai ngā luenga mai le lua vaiaso o lo iai, I le tai vaiaso ma whai. E le ngata lai le sui o le periota ma whai siaki, ai ua whaalau tele mai ai I tua isi tangata whai ngā luenga, e au fiai I lato e ngā lulua I lunga, o se wa alele whaato atau nu mai whafo New Zealand. O isi tangata whai ngā luenga I wafu e le o siaki e le taimi nei. Tangata whai ngā luenga I lunga o wa ala o loa whaapeai. Ma I lato e ngā lulua I malai wa alele airside ma le landside e whea ngai ma pāsese. Ma e le o siaki a fo I le taimi nei. Swingo ta ua mailwin stai ta tau fo I pūlengo nei company ma pisinisi o na te wina wha amaumaunga umo siaki a tangata whai ngā luenga. E alo ia I le asotofi o le vaiaso a sau le nei swinga fou. E le opopole tele le tamaita I palemia Jacinda Ardern I le ono to sino tangata kiwi le ta ilua feta la wa whailo mai au setalia e maua tangata o lo sa ili ngā luenga atu I le atunu. A whai wa se fulu valu o tausanga ma ua e anga vae ngā luenga whai whaato anga wha vai taimi tono au setalia. Le ua whai ona fesosoani mai lea malo I le tuu mai o le lua fetala e fesosoani tu pe alu le tapena ino le anga I atu mo ia ngā luenga. Ai se saunoanga Jacinda na ia whaelo ai o leo lo o te lea no whai ngā luenga I nei, ma o lo tau ma whai fo I le malo e fesosoani mai. Ma o le ta ilua fetala a tuu I tupe e alu e totongi e whaanofo e se ai ma tapena le anga I whai ngā luenga I se isi atunu e le lava. Ma e le ai fo I se mea o le ao ai tangata kiwi o leo lo o tapu ni a whi malanga I ngai le vau atunu, ma o lo o te lea no whai ngā luenga I nei. Sauno ai fo I le sa upo le vaenga le act ta tau ia Jacinda mal whai ngā malo o na muli ta ia au Setalia. O le tele wa vanua whai ngā luenga o lo iai nei o ngā luenga nei sa whai e tangata na au mai ai lalo ngā luenga wha vai taimi, le hela vea ai ma tangata mai su tātou tunu. Peitai o a fianga le koviti le uapo loka ai ma le toi taliu mai le toa teleo I lātou. Sau noai le Minister Immigration Chris Whaafoi e le o iloa po o a whea seaso pau o lea wha ato e mawhai pe a saunga le mu. Ua whaatalosaga le asosia leo I le malo, ia vave ona le sitala la au malosi. O se talosaga o sauai le tele o la au malosi o lo umia whaasolitu la fono e kengi. Masino iuni le ana pasi ai le sitalaina, ma o lo whaanga solopea ngā luenga I pei ona whaamaunia mai le Minister leo, Porto Williams, e ui ele o mautinoa se aso e aloa I ai. I tutono o le tasi o le masina, na oso wha I ai leo I whangarei,
E se ai le li leo leo lea i le atoa se ono masina talo na umalo na soifua o kilani sisifo. Ma o nei o so inga uma safa o ngā ina ila au malo se le ili sitala ina. Tali tonu le unia leo leo a le aise le sitala o le a atili sa o loto ai le fe avea i o la au malo si le vao kengi ma fa afainga ta aina maua. Sau no ai le perestene le asosia leo leo Chris Cahill o le fa malo si o le tataona le sitala o la au malo si o le a tau mawhai ai fo i tu iti tia le to atelo tupulanga talavou ua nga i atu i kengi. Ma tala muli muli o le tae au, wala pata i mai fale o loa lo whaatawina le telo me ta alo le whanau, e ono le maua le telo o loa mo whaataunga le kerisimasi. Se whaasilisilanga o sa wai e le ngata o le whaatuwai na ki lia i le wafu au kilani e whaapea le telo o loa, sa maasani o na au mai mai saina, lea ua le o maua nei. Sa nol pole silo le Planet Fund, Jeremy Kirk Smith i tala News Hub, e le na o lana pisinisi wa afia e talitonu lo whaapea fo i le to a telo fale o loa, o lo whaatawina me ta alo le whanau. Ai mai le Toy World, pau le fautuanga, vave ona whai o le whaataunga o kirisimasi, ona ele o telini o loa mafu ele tuai mai o va a mai fafo. Tala nal nei tai au manuia le nei aso.